whainga wenga Michelava le sungala wa o le fionga le tu langi le fionga ya taito to te mafuta se o lisa temi le po ana nei Antono le tulanga pe ona vevesiele na langi le rei tau o le tulanga le pe ona yai le tau o faia i le vale o Iran ma Amerika toi foi ma Israel o le tulanga ai pe ona yai le o te talaina le Strait of Hormuz le ema faia i ona au mai le swau i lunga va swau foi mo tanto nei New Zealand Tola mai lea i le wha mai nei nai ko rei sautewa pe foi e le tunu o Singapore. O lewa i le fufuanga le tantu malo i nei New Zealand e whapelea o na wha tawina mai nisi o tantu suau o lo o whapelea o na mawai au se talia. Wala vai e le wha so ina leo le pingsing. Ia anto hai foi marakiso i te tonu o le tantu o tunu. Ia e whiwhio lau o la maraka ko masingi ringi vaengo lau o li e toi whaatala whantuai. E lau mai mo malau whaafunganga i le ringi vaengo le aso. Te lo fo na wanta pena nisi o tantu ma tua ma avita valeanga i hanto e piki le whana wa aonga e le tu wai wa aonga i se tengi le o toi ma lo le whio le whaiva ma lo fo i a le tauantai. I le whaataladonga la le ministau tupe ma le li pa le mia i le awonu le so o le malo New Zealand. Le na sauno ai i le tumitai ministau tupe ya Nicola Willis. O le wata pena le whinga malo le national o le act ma le New Zealand first. E fiso soani ainga o lo o mawalalu le tamau ainga o lo la tumaua i tutono New Zealand. O le awha pelea o na ta pena mai ai. Ia se fiso soani. E tusa lea ma le lima se fulu tāla. Mo leo whainga o ainga i tono New Zealand. E o antu le se lau wha se fulu ma le tolu wafe. E leo whaina o ainga. O le soswani leo sauni e le whainga ma lo ma o le antu i dantu le tonu e pasialo i ai e le pale mene. O lo i to tonu o tupe whaanganga le ma lo. E mo ni wha na walawe wha fosei. E peo le pasiele o le talo le tupe o le dantu sanga ua tuana. Iatu o lona winga. E leo se tupe foula, le tupe leo le awha anganga. E tusa lona au whai ma le tolu se lau mo no tupu miliona tāla. Tolu se lau mo no tupu miliona tāla. O lea o le awha pelea o na tu idantu lea mo ainga. Ainga i e pei o na uta ua. E o antu le se lau fas fuma tolu wafe. E fisoso ni ai i ainga i le taunga tau le tau le pingsingi. E misele tau le soifuanga. Ia mai o le whai o le tupe lima se fulu tāla i le veiaso o le whapea leo na whala atu mo a inga nai se lau fast fun matolu wafe e ta ua working for families with children. O le aso e amatali ai le tufanga po le awinatu lea o le ata i lima se fulu tāla amatatu lea fuatu i le aso fitu o le masino a perila o loro winga o le masina fau ma o le afa pelea o na pa u i le aso lua aso fitu lono winga o le toifo i hatulea o ngā ruenga i le mai ai o aso malolo o le e seta o le neifo i tausanga mai o se tala fie le nama o se tala fo i le kau ku mai i lano i le popole o tato i le alu i lunga o le tangata o le soi fuanga mai o le a fa pelea o na tuku inatu mo a inga e le ngata e le maua lalo i ala tau tupe maua ma middle income families. Mai o se whainga le tu maulea wa sa unia matapareina e le malo i le teimi nei mo se teimi vave. Ina i tau tu mai. Ia le tangutana o le tau o le pingsingi. O le wan tanto ye nei. O le wa ye isi pam pensini tono New Zealand. O le ngaka mai le koruka la ka whamai. O le wa o tulunga le whanta la le tau o le lita. I nisi o pamu pingsingi i to tono New Zealand. O lono winga. E le o tu i ti ala lu lunga o le tangata o le kaunga o le kako pingsingi le wa yai o lona winga e umai fo le vea solene kako ke hanga i ko le vea sfo masalu wa fantala i le lital ta o le tanto pingsingi mar kolka la mon kupu pe wa lata fo i le fantala le ta o le litana o le kiso e pe ona yai nei o le ale umi e fanga solo i le mea o le no fe mai le sandoanga le ministau tupe a New Zealand o le afa pea lea o na whaalu mo le tausanga. A lea o le tausanga antoa ia pe whaatali. E toi palasilo i lano ma le tolu tā la ia le tau. O le kako maka upuringi. Ia pe palasilo i lano ma le tolu tā la. Ia le tau o le pengisingi ma le kiso.
a ia fava yaso o ilalo le tolu tala lo winga a faia ilunga ko ko kana ka ul ping singi markiso le ka usanga anto ya lo winga o mi fo na le ole a mawai le tantu tai limas futala mo ainga ele a ul fa so ya ma wale la va fa so ile dei fo i ta ya tailo ya antoi a ya tau ya se ole me ka uli ole mo sina se so son ai le ole va yaso la ngi ele ole va yaso fo ai ole sa unimai ile so fitu na la masina o a perila la masina fo ile mai ai le o tanto finga mano longa ile fa ngolo ve so le para si ele tanto seta o le nei fo I tau sanga ya o se tasina va nga pe ona tau mai le lungo tanto ripoti ile nei fo I va ngola Aoauli a wala vale do Silvia ele pa ia ma le mamalu o lo tanto tudo a ka ko ye pe me ka polokiki ngi usila o le so o lena fa ilo ma ia ile sui te tai o le vang fa ile act le to mai tai le no so swani ile li te tai o le lanto pantia David Seymour e tu fan le pili foi lele e ka ua o le end of life bill lena pasiano ia ile vai taimia o tai ile ma tai ile tanto malo ele to mai tai pa le mia ia Jacinda Ardern e mai ole talala le wa fa ilo mai ele to bita ia fai pule e ma o ia fo stasio minister o fainga malolo ye le temility ole a le to tauva ile fainga palota ile ma sinale o november pe on sa ye to ile palota le al tanto malo I New Zealand ia famila na fam talanga ia a fa pe ko e halu fainga paloka le o kausangi o lo doing ole a iva I tausang ya o yai pe lana tautua mo tanga tala tele tau mai le ai upu fai o le malo pintai o lona fa mo ia fia wa ko fo ia fia mo wasanga sailing I le vainga le uta ua o le private sector o longa winga o le alu fainga alwen ia e pe o le yai nisi fo I sa ve ma fai pule ba minister I tausanga o mavai o le wanga lu I la tau mo le private sector ile nei fo I vai tau ja, en ik zie daar nou vainga molo si le fia ile de fo I vainga la Aouli e tanto te fatali ile tu langa pe ona yaile ungol fam sidonga le pe ona fa la wi lo mai le so I Samoa le fam sidonga le na tanto tali ya ile tu malo fa balota le o fa le ali tas ya o se timi o le taona le la antono nawa e si le fia mo tanto lo fo I lunga o penga te fai lang e pe ona li putia mai ai ia o le wa vano nei le no foa o fale ali tasi ina ua fa maonia ia fainga e soli ai le tula fono fainga palota le na fatino ile taimi o le fainga palota ile danto sanga lua felus lima palota tele le tanto utro ia e pe ona tanto wa tapu ia ile dava tau ia ma le no wantu le mata upule fam sidonga na toma faia suia e toa mai tua sui tau vai to lua o le sui palmia ia ma le sui fo ile vang fa le JPP peta ia o tu waina toa mai tua apa mai lon ma le fam sidonga ma fa pe mai le ila le afa wa le tanto mata ona fa wa wile le mata upu ai toi fa popo toi ma le vang fa le JPP ia le ala na to fa mai le la to ma e ia sol le finga solito la fon le sa fai tono le mata pulde ya o le lan tanto fa tali mai lava ile ungol fam sinonga ai se sau ia le taimi e tanto te filo ia ia le fionga ia le mai va mai va ona mawan tu le o se antoanga ia po le antonu al mafuanga e pe ona tula I mai ele tanto mata puna I Samoa ile so ya malavang bulubuli tolunga tuisha tala ile de taimi o le tanto poloka lame o le tala fia mo le fia onga o le tanto aulea le moana Pasifika le fionga ia fa longo tana umanga o lewa fa ilo mai le so ua fa mauni ai ia le tofia ai o le fionga ia fa longo tana umanga ma se tasi o fia ongalangolango o le awale o le peleki New Zealand ia ma o lano la o le taita inga le fia onga o Dave Rennie o le wa fa I lo mai ai le so ele nganta ia fa longo tana umanga ia fa befoi ia ma nisi to tolu o le lango sua ile taita inga ale li fa ia ulu ia Dave Rennie o peleki New Zealand ia ma o le afa ma vai mai fo ia le fionga ia fa longo tana umanga
mai lon tofinga o le whaia onga o le mana Pasifika i se taimi e leo toe mamau ia wala wale no sila fiel pa ia male malu le tantu tru disi na vaenga mo lo sila fiel le vaenga le aso i le tautu mala udanga deng ale siu fongo le tru mai au kilani New Zealand Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia pa walea wa ile pingi singi po la for pingi singi o la uta vale le wanga ia toe piki le fana wa onga ile tu ai wa onga se taimi le toe mama ai ma lo le fio ba lo le tawa ta da fio le toe ma futa mai le dei va ngo la wo Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim.
Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilani. Mo koe fōi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Say
le la malangi fa tunga tuai le va band le ne vai ngola Aoauli cholangi mai tu I tai le fai to ai fa mali uli mai la wa fio ai tami tia ngai tuai piki tali tanto filo inga malilo mai ava le ya Aoauli ia e fa tu atu so monatu Frai tutura Malau atu fa Machumu ole pas Ile tu atili o chingacha Ai uva aya O sitini mata ata Chaunu uia pia uva ono Fiona Aoauli Ele o elea Na o miti ai Wa o sau pa iat Ai e sila mai A o sau
sautali mai etse malia e io e mai o te si io e massa passa pai o tau mate po ai o sile apo ilana atsofa afafa male pulo kiao koe ia tala no amai Selema saniai Ei lavo le tangata Le asa o mitiai Pele o elea Na o mitiai Wa o saupa iat Ai e sila mai Sautali mai etse malia e io e mai o te si io e massa passa pai Ole maungangana Fa'alungu sanitala Besa uneimiti Beuna o sianganga Lutino amaniti Iona lima mafana fana Ulana taliwa iwen Ele ifaya fu isonama Lavalea na o mitiai Fai mai wa isau Mai talando a mai O lavalea o walo fai You are the one I had a dream about that night Lavalea na o mitiai Fai mai wa isau Mai talando a mai Lavalea o walo fai You are the one I had a dream about that night Oi whawhiwhianga mai le pi ai brothers I le ringa hango le Aoauli I na ua tu e se fulu ma le tolo mirute o le tale o le tu la e tolu e ala tawi leo o ve inga o le fua America Samoa mai le au siva na ma le au whi pese e mai le fia anga o fale la tai le fua America Samoa I le tele o tu sanga ua tuanai Ja, van jullie even twee maar voor mij voor jullie ding van Angola. Holy le totua le radio Samoa van Tanvan Twillingan te leo niet te solo maar voor mij na Mount Wellington van before Junior Moli maar land to finga winga. Zo'n veel ja veel tanto ja maar in een city Australia van Tanvan Twillingan Serena Siosi ja van before Molinga tele lumana tala ile mot ja, ole mauto bina ile official tourisi America Samoa o mai o ko ri ngao so le ole a chekima ko nga I o wa yetu wa matana ye le mole me ka o wa hu foi le ngai ku le pepa e ko va ko via fancy ya ri ma ko wa hu ri ai a wona I misia ya amaranga mai ngi sila ya Fa'na vei foi wa foi je pepa wa hu ke sama oi fa koi foi alanga ngau kalanga fa longa ia manga yaka vo velo inga malafionga ya lil mayama stimule to mama
sola le fa Samoa, Samoa lo uluwe. Fati mai o ngalu fao ali au, ali o mafinga ta ole a au. Pata li te mule nusa vavau, ia manga loa i le salatingi lau. Lau a fio ngai le kaisai au la tamana fafola.
e whawhiwhianga mai atu dai mati a junior vai lua wa mai le pese o le salili. Ia o le songa rio le la antale tolu whai asi le vao le aso mule antele. Lumana i tala le montuma le au whenga luenga le Samoa Tourism i Samoa ia malo la wrenga lue malo le o le saiti ta iafi sia i niu malo le soifua ma le langi e mama. E pe ona uta ua stemi o sola o le sauni le tanto filo inga pe sa tali le tanto filo inga e ma le fionga ia li lo ba yava mai na vai le suyo le tanto wala leo mai sa moi le fo ia so lua mai fifiela le nganga o le wa so te mai le fionga ia li lo ba yava e wa fo ia disio mata u pueo na fa la o tele e mo le si le fia ma le man ma ma ye le pa ia ma le manu le tanto tru fa talavantu le ia wa uli man tango fie li lo man nga lo man lo fe le faiva. Ea, atono le toi tango fai mai ala ka ko masingi ngi vai ngole au. Ya. Ea, ai o le tanto filo inga ma le fionga ya li ma yava e le nei vai ngole Aoauli ono le sia fa te ia le totel. Ea, ile la wina foi o unga o nisi o fa msidonga pe ona santo la wina le dai ona le la. A mise la vai le mata upu le fa tau. E fainga palo tala iti. Le na toi foi atu ai nisi o tu malo e to tonu o le tato. Tro. Ja, Antonio le utoi po male le tulanga. E pe ona ia fainga palo talaiti. Lewa mai a ona whaatinoina. Lea sa wha pe lea ona whaatinoina. E le tu malo wha palo tau vaisinga no lua. Ea anto hai foi. Ea ma le tu malo wha palo ta leo sa wha tasi. Ea o tu malo lana o lawa mai ona whaatautoina. Ea o lan tu suia whaipule tono la mauta. Ja, maar als je van pole mailewang van je fast pole van toetua ele tua sambo tasi lewa pale mai I tofi van pole o je fo I tu man lo ja santali la le tasi o tu man lo le tu man lo va palo tale o fale ali tasi ja ai te iana le la le taya o sa le tal ja wa mai ali unga le fa sinonga ma o fa pe mai ai mal fa talanga ua va no ai neile no fo o le I tu malo fale ali li tasi. Ina ua wha maonia, soli ngā tu la fono, o tu la fono whai ngā pālota. Ia e pei ona tā wai. Ia le fionga le sui pāle mi o le tātu o tano. Le fionga ia toi lupe pomulinuku o na semo. Ia o le lai tātu te talitali. I le fionga ia li luma iawa I le deivaenga o le awu. I le tūlanga. Ia e pe ona ia le tau laulawina o le unga o le whaamsidonga. E o e leo toi po fui se lilo o le sia tātou whaamsidonga lea sa toi tolo po mai lea so e tau laulawina ailo na I unga. Ia e peifo na lau si la fia le pa ia mara malo le tātou tro. Ia mai le taimina mai ai le whaamsidonga e o I le aso le sa whaantulanga e mawai ia pe tau laulawina ia le unga mo I tātou. Uma, ia whiwhilanga ngā o le wā toi whaatasi mele fionga ia lilo mai awa. Le ni vāengo le Aoauli whaantana whaantui lilo malo ngā lua malo le whai. Ia, malo e lau so Fofogamua whaafitai fo I le lawa unu sai mai le tātou po kalamele nei fo I tau piafi. Pa malo fo I se tātou atinu o Fofogamai moa I le nei fo I po kalame mai tu e fia o le lalolangi a mese lawa I New Zealand o I le tātou ofisa whaasalalaru. Ia whawhailo I atu le alofa maleanga lei o le atua. Natu aolo o tau whaitutusa I tātou lana tau singa. Ia, vi inga sili leo le ali. Tātou te tau whaifa malo lilo malo le tautua ia malo foi le ono sai. E ui lawa ina susu ia I winga o le tau tono siu tātou o tono ia o le dāla volo o tau ngā lurue. Ia wala vale longa puia li o le pa ia malo le tātou o tono. O te leo mana tua pena ta ua foi lele se ta polo kalame o le solusu ma le whae tō laulawina. Ia aio wangalo ia ta o no le mako ke vesi mako ia ngei I le kaunga kā o le soifuanga le wa ima le tau o le pensin. Ia ae wha mautu mai e o epe na tātala no ai le aso le toi e toi a foi. E toi tō laulau mai ai le unga le whamsironga le. Po o maua mai a lilo. Ia o le suia I ngā lea winga o le tau. Lea leina whapea mai sia kā ko maka upuragi vaenga o le awu. Ia ai se toi tali mai le fionga ia liru mai awa. Ona wha awaula ia leo le wha mtalanga. E winga I le tātou mata upu. Ia
tono le so na fila vai tono Samoa ia o le aso le to lau inai mata upu o le fa pele ona lo te il fa sidonga e pe o mas ia I vai asto tas ia ai o le sola ia o le na io wa fa te ia lo nei fu tangata ia mi se ile to tel ia fa ia ona na e silafia o le aso nei to lau inai le ungol fa sidong ia lo no wingala o el tangata mata lama o el tangata ia le wa le vana e fa tali ia a wa e sile mele wa sifianga ia ia le mele wa tanto po le vale ai nei tono ni sila o le mele wa alu ia le fa mo tanto ia o le tau fa so ino le ka o le pensin ia wa alu lunga le tau le pensin ia wa ko fo I lunga marka o isi o lo ia o le la tau va ia tu po le se fa ma venga ia e fa tai o len fa ilo mai le tanto maloi ni New Zealand ile Aoauli le so o le wi ile fofuanga mo nei ainga ia se lau fast fu man tolu wafi ia lau fa yo ainga ia e uti le fa so ia pe titi le tupe mau ia mai o la tu tongi leva yaso leva yaso o ainga lana o le a mau ia le lima sfulta la fa popo atu I tupe o lo mau el fa nau ile nei fo ia vai tau ia lono wingala ia o se fa ma venga na mo nei uta tu ainga I to tonu o New Zealand nei ia e fa tai le wo toi ma wala tantu filo inga le fionga ia liru maiava ia fa wo wi la sound anga e winga tantu fa msidonga ile tai ona le la liru ia Mantua foi Fofogamua o le talale na tu ina mai le tei mululi na wa mai a ko isa I lingam su ngani Famasnonga I mau tu sia na I lupa famasnonga. Every serve the decision. Yeah, be tu ina mai lava ia le fa unga famasnonga ia le taimi wa mai ai na ia ngalwen. Mani. Yeah, matala kia ngai le famasnonga dia olela na lai una longo mai loa wa uia o kele I ai se email po le alava. Ai sa o fa longo solo ai itala tato officer fa salalau tu stala fo in fa pe mai ona nafi. Tu ela wele yunga ia ai olela na tu ina mai nei le se fulu tai au ia la na mato anga iro ia ile so Fofogamua ole tulanga la wa ia o te lo fo na wal asila fiel tato tu tele ona ole sa mai loa po tu famsino ia matu watu loa ni su tato o fa sala lunga ia tulanga wa ia ile no fo o fa le tasi o lea ua faa lea o ngā ina le whiwhiringa. Ia o lea fionga ia to lupe, maui au tele po muni nuku o ne semo. Ia masui fai pule o le tu malo fa palota o fale alitas. Pe o na whiwhiri mai ai, o le mata upu lea o tangi o le palota. Ua faa maonia i le faa masino. Mawhainga faa la tua, ia mawhainga pio sa fatino ina le taimi o le palota. Ia lea la ua mafu ai le fai unga lea le whamsinonga le fai lea o ngā ina. Ia o le nufoa, ia po le whiwhiri nga fo. Ale, ea le palota lua whelua lima. O le tu malo pale ali tas. E matautia le tantou whamsinonga lea lilo wa lea o te manatua. Pauleo le wahenga lea o te manatua. Ia o tu si samania vo I pe o tu I dantu I molima. Ia wa e foliga mai e to atasi ale molima ule na nga ia tu le whamsinonga. Ia mai lea whai lele ono sulu mo tupu le pe o ta ua mai. Molima ui ai tu e lua o le manta upu lea lilo pea. Ia sa o le lava Fofogamua. Tu sa o le tulanga na iesa sapina. Pe na tu ina tu le ia tu si bala au mua. Mo molima ue o mai. Sidia mal fast fun montu ia mol mag ia pe ta ele ia o atu ia ona tu lau le fa masinonga so e fai mai le si tu langa foi le o le fa ta sanga mai o ta sanga mai fa masinonga I tu fa masinonga ia le ia ina ia fa pena na au ia tu le ai lava ia fai foi le sapina ia o le avatu fa malosi ele ai lava nai ua ina wale ai ase mo mau na ia se ivanga na le panga tele a lema o le mo mau mai le tu fa masinonga ia ale afionga alto patu loma tu loma le a lancelota la meko ai tau le amatanga mata o le amatanga mata o le tangi o palota na fa ulu mai ai e tu loma lancelota la meko lana tangi tu ua inga o le masalomia o le whaia
o whainga whaala tua taimi o palota ele fionga to lupe. Mani. Ia, ona mai lona ia lea. E ke wa te ia wa whai mai wa yele malieng. E ave i tua le mata upu. Peta, i lona ponga la le malienga lea. Wa mai le malienga o lawa le whamasinonga le tele o nisi o whamatalanga. Mama wai. Leana peinga lafale ka unga ole afole ole HRPP le taimilia nga interfere e le HRPP ia ole na fa le vela ina wala to iloa ole ye le fainga faala tu e tu ole ave tu ole mata upu mata wai wata tongi atu ele fionga tu lupe ku tulia ia le sela wa feta la ia tu loma e ave tu ole mata upu mento foi sa o ina sa tu kulola ia le o le talo sanga atu le legal issue le na batu talo sanga atu le o tangel parut ai o solo le famasinonga fai pe talia le ave itua ona o masalo mianga la ia masalonga la ia watu le HRPP man la tu pe talia ila ona ave itua ta fai ko ele ai ona o le wata atia ia tulanga umai o le o whainga whaala tua i tau whai ave tua le mata upu. Whai mai mo se while mo le tu malo. Man tua whaina whai mai e whasinonga. O lai while mo le tu malo e le se taua le se whai mai inga o whai ai. Ai o no tau whainga mai ave tua le mata upu. Ia na lau uma nei ne mea na. Ia la solo ale na uma lo le mata upu na. Whai mai lo le whamasinonga. Tata wola su ele mata upu au tu watalia el whamasinonga whao ngal tatanga le HRPP na watu e toi whaawa wele mata upu lea e a whaingi e le mwhainga ave kua le la whaawa wale whamasinonga so a whaawa lola ia lea i le tangi la lea toi fo ia ele mata upu au tu le tangi atu i loma le tangi atu e te mua whainga whaala atu an whai e toi lupe le teime palota ia o le tangi la atu i loma. Sa iai mo mat. Mari. Ia lana wha matala mele wha masinonga ni. E ui ina ua le awai mo li mau. Ai sa wha au ngā e le wha masinonga lona i tu wha su'sue. Wha whai su'suenga. Like inquisitorial jurisdiction. Ole make kong system from sinonga su nai ya maui sa fa nga fa masinonga lo na side le na por na itu le na esa ili ai I maui atu sia fa tau ina man ko manga faila ku ya fa mtalanga fa tau le la wale watu tangat wale watu mo ni maui ku siningia la to maui ya boilu mal fa masinonga mantua la ina le na mawala to tal sanga le tu po atulupi ele aise wale waku ya molmat mari ele aise la ko ele ai maseme eten fainta te tanta failanga le wale watu molmat eta tauna ona tsuma suela to mal lua o le tele fam talanga lai lunga I ole le ta o fam sinonga e titilo ia o fam talanga tu tarin o me na falongo ia ai ole o tanga na peita pai mai le whamasinonga e iai wa e ngau tu la fono lea e mawhai ai e le whamasinonga ia ona tilo ma whao ngai ia whamatalanga whatauto ia wailu ma whamasinonga e whanga solo aila na ngā gwenga whatu spenga lea o le tūlana na lailona whai e le whamasinonga lea la e mai ai loa au mai e lona na whai unga lea o mea ia sa tuli loa tuli matai e le whamasinonga na whamalang mai e nei ia o le poni maua alea panga alema alea panga tele alema o le maua le ununga li ina lato talanoa na avatu ele panga tele pe telo o le tasio komitia a toe lupe le se lau lima sefunta la ia ina ua se lau lima sefunta la ia e te ena la mantua uncontested pe ele te ina ele tu o to lupe ia le fa matalanga pole maua le panga alem e la te ele te ina
ele iai foi la tau mo limau tu ina atu a mea e whaapea ku ile ai se le kala na ale mai ama le ai ma se mo limau na whaatu la i ele tu le atu lupe po le tu te ia o le ala le na o le awa na saufanga i ale mo limau le a le pangatele ale ma o na olo le alfa masinonga o so o ina foi le sifi na nga ale tu to lupe na i table hearing o le panga alema o ia le panga petelo le ana abel se lauli masfu le ungali ele o se committee a to lupe ele o se committee ele o se agent ele o se committee to lupe ele o se suyo committee to lupe ya o la le na fa mele fa masino na fa tu langa mai lo itu na su e ai mo pesa abel le panga tele petelo masui o le committee a to lupe lua pesa tu ina tu ele apanga tele petelo le se lauli ma se fulu ile ungali ilenta we anima pesa fa mo le tu ina tu pele e fa yel fato sina o le palota o le tali la fa masino nga fa mali ina umma o le tu la fono lo ila lo le o le tu la fono fenga palota wa fes fuluiva o lo ta uai o mea ne yo komiti o lo ta uai le fa matalanga la tele isu yo komiti one side ke e ba ia oi o like alu o le fongo komiki like ngo fongo foi o like alu nga wenga su e super komiki like o komiti member fa maungia nga e fa msinonga lua pesa tu inatu le tupe ia satu inatu le tupe mawai whamatalanga, mawai le taimi, mawai le nofuanga na whaiai, o le pole whapea na vili atu wai le pangatere pe telo i le ungali whapea tia. Ia, o le kupe ngā e kaukua ngā, se lau le masfutalana, e tautua nā maa onua, le palota. Ia, pe sa wha moe le se lau le masfulu, mo le whaatosina le palota, o le whaupunga la le nā, tautua nā maa onua, le palota. A le tupe na se lau le masfulu. So, fa mai rola ia le fa masino. Ia. O fa maonia, fa inga fa ala tua. Au noa ma se masa lo salonga. Ia, o le masa lo mia o fa inga fa ala tua ia o masa ia. Fa inga fa ala tua sa fa ia tenga palita. E au noa ma se masa lo salo. O inga. Fa maonia le nei. Ia le tulanga lea ma fa pea mai lole le fa masino. Ia. O le foa la lea ma le filifilinga o le sui fai pule o fale ali tas o fale o ngaina o na o fa ma ni el famson pinga fa ala tu sa fai el tenyo parota ma lo fa tanya lilo e vo inisio lo fa pe mai ya antonu me faina to a pili ala mata pule o la lo si le fi tu la funwa ia o fainga parota ya ole manko falen tatal no mo mua ya this is a very unique quote o le kako ku o le lecture ko o le fai unga wa au mai el famasino o le fai unga lava na mari o le no winga la po le lo fa nga ule mali ma lo fa mai o le mele ko fa sa o le mele o lo ngo winga o le mea o yai o le mea o yai o lo no winga o le pe atu tu o ai nisi famtala ya wa fale nga ina le filifilinga o le fionga toilupe no winga la to foi la le tu malo le foi la to foi nga paluta le malo fa tania mo le tantu li pote winga ile mata upua li lo mayav lo no winga la lua la tu malo le foi la le antantu tali ya wale wa pe wa mai e ona fa tu langa ia nga wenga foi lo official commission of nga palot ya tailo ye ila taia mai tau toilele ye a fio le na fifa tasi vai singa no masafat ya anton wela nga tau fo na fifa tasi ya vai mongo tolu ma fale ali tasi ya lilo tailo ye sa fa ngo ngo tuina ya sa oi awa le fa sa oi no taimi ya male tau ni me uma wai e cost for ilungo le office of nga palo tulanga yai ya o nga wenga o tau tu fai palo ya wa vai maunga tolu ia le ufale alitas
Yo te loi te fai fa tasi fo ia paro tai le aso tas. Ai se tatu tatalo ati atu ia felolo ko la se tulanga o ia wa le sama felo ai. That's for really. Yeah, sa o pa tau ko ia ini se ofisili il tulanga fo ile ai i me lava nei o whainga pālota ia mali tumutumu le sa tumutumu ai ia ngatai ia o le tulanga lava na Fofogamua tātou whatalia po lale le tala so ai ele umalan ka ukulea Ia. Tusa le nga umaloanga lang mai whai unganga o kula i lor whamasinonga ia olo i tū whamasino ele ia kong se lus fupe ko se fu ai koe wala au mai loa e koe o mai koe a wai whafo manal te le tustala ia ona la ole ele umana la wina le fai unga mana tua foi oi ole soli tu la fono le tulanga na fai al finga fa ala tua le na bato le HRPP ta wai le sela wa fetala na ave na ia se to le mata ukuma ave tua ave le tula ave to lupe ia tuloma le la fai mai lo le fai unga al famasinonga ia ole o lato ngai o inga uma ina ia whaatu mawina le puipuia o tu la fono o whainga palota. Le lau whapia mai e tu ina atu ia le evidence ia po o mau ia ma findings ia po mea na maua mai e le whamasinonga ia na suetu e ngai le mata upulia. I le ofisa o le lo ia sili. E sila iai le whaia o ni molianga e tu sa ai. Whainga whaala tua Bal tulanga lea e au fia ile se la wafeta la lea na fa pena tu inatu. O lea la tu ina mai la solo lima o mats. E toi bala awela ia le mta ukuna. A fio atu le lo ia sili le malu. E a pia i o pe tu la i famasino. Ia o ia la e na te tau aveina le mta ukule lo inga la criminal charges le la fai o molianga o solinga tu la fondo molianga o solinga tu la fondo le la fai la ilumol famasinonga o tai aula en fa pe mai e te tau ona nga ia tu ai e tu famasinonga e tilo issues ia ma mea ia na maua mai el famasinonga ile mata upule ne e mesela wale mata upule Whainga whaala tu o te awe tu on ta upu tongi atu se la wafeta la Fofogamua. Mari. Ia, lono winga la, ele ngatai I. Ele ngatai I, wa mele lewa iai wa whale au ngali sit. Ia, e iai le piliota mali taimi umi ai tono tu la fono whainga palota. Ele tem whaiona tau wā. La wawa le tala na umai el whamasinonga. E o ai le tu, tali le tu atu iloma. Ele o whaau ngā ina il whamasinonga lana whina ungafu. Ona la tautele, whamai le upu le whao ngā mai whamasinonga. Ona la tautele I tuli loa ina le mata upu. Le I tuli loa ina, lana tālo sanga atu. Ele I tuli loa ina, ona la nta upu nei, Fofogamua. Ana leo so mai tonu le HRPP le na whaia tu langa le intervina. As e intervene le matau. Ele whaawa winga le makau. Manu e whapene na o le wana I tua le matau. Ia, o le mea la na le whai mai e whamasinunga. E o fo ile o tania fo ile le application lea le tu tani po respondent. Ona. E la taute le I whaawa wina le tuli loa o lato matau. Ia, a le lawa au mai lo le melea. Wala a whapela o le ua mai whai unga lea. Ia, o le Ia, tātou tali lei titi, o awala fui ne o teknolosi whane o na po. Ia, marake mia kau whale kongu lei kiki mai. Ia, mara tātou sotainga. O le vaenga lo na luala le sau no mai nei. Ia le fianga ia lilo mai. Whai o le ua o mai se pola inga ale whaamsinonga e ave o I le ofisa o le lo ia sili o le tātou malo. E tu la I lumo le whaamsinonga ilo la ia moli mau po o vaenga umai nei tonu o le case lea e ono whaia iai ia ni moli anga pe ono anga va. Pe ono whaia iai ia ni moli anga wha soli tu la fon. O loro wing. Wa ese la mala sanga leo le a la antu ia. Ia le tātou mata upu lea. Mole mai tau mai ia le tātou o tunu. E leo ia se aso anto tu ina mai. O le whai mai.
e fuale le sauna ngale fionga ya le mai aval ni vai ngol tanto fa so o le mutu ina tu yo le official loi sili lona winga lai tauna a pia ile so a taia e mai te tauna o tu ya ua au mai iluma pe o no fa nga ina ia vai ngo muli maule ina tu ina tu tutol e ono fa ya ni soli ga tu la fono po ni moli anga fa soli tu la fono e fa te taule ile mata e pe ona tanto fa longo e ma fa fonga tu fo yaima e silsila mai ai ile nei vai ngol tanto wa polo kalam e ono le motsia o le tanto filo inga le mai vai e ma lo ale un sa i ia vai ngol a wo o te lona i to titia tale te mio fala ia se fa wa wi ala sa ndo ngai pe ona ma to tempo ia tu le vai ngol as lo no wi ngol so ante o tauna tu la ia o le lo ia sili po se lo ia me lo official lo ia sili le te tau no o tu tai au wa la tu fa mtala ina pe a nga o na fa wa le mta upule pele le ai masa kala fa pe nga a me pe a nga pe fa wa ba ai o le tu langa tonu o le aso lua lima o mati ia sina nei ia e watu ia e ko mention ai lu marko le mta upule e tu saila o le polo ingal fa masinonga tu uina tu umale evidence at all case lea I o ile official lawyer si ma findings ale ko abatu o tilo lawyer si be wa mo nyanga tau ona mo li ai me ye tu sai o finga fa ala tu al sala wa fetana au tai au na al pa wale upu na sina mai o le mena fa mai ya tala fa masinu ile tu langa ole tuna tomorrow 9:30 court look at the issues arise from the proceeding. O tae au ile afoleiva, o le ato ya fia mai, o le ato ya anga ia tuai ia tu whamasinonga tilo ia le whamasinonga ili tu fo ile le po oa mata na fua mai ile mata upu le nei awa Fofogamua tatala noai fo o le mata upu lea o le ua I mata upu lea of its kind le winga na tala o le ua I mata upu le whaapea ilo ia I whamasinonga I mea tau whamasinonga o pāluta. Foilele, wa au mai le mea la au mai kua, le waku moli mau. Ai mai sele le apia moli mau. Koe waku le tu malo ma kou ma tuelupe ma tuilo mai tua. Le ta ua sela ua fetala. Koe o ua whamasino le case le apia moli mau. Tu sa le whako aku pule I te tonu whainga pāluta ia le tele o mea ese ia. Le la fa me whamasinonga o tai au tilo le whamasinonga le tulanga na o issues po mata upu na afua mai te tonu o le case le nei ua whamai aina I le so Fofogamua. o lona winga e awa I umala I tu e tolu ie pe o na awa I fo I le so li le mai o le sa o leo lau sano le ai peia o le whamasinonga ia le la tilo ia le tu le ai issues arises from the proceeding a o le sorua lima le uwhatulanga ai e toi mention ia pe to lau ai mo le whaatulanga ina ia pe o koe to finalizing I monianga ale tua ale EG le watu ina tu ia mea umani ia ma tu la ia foi le lo ia sili al malo ile tu ile whamasinonga ile asole lua lima o mats ia o soli ia atonu o le sila le vaenga ile I mau atu that's tomorrow io o le aso antai ia e koe waku umala that's tomorrow no winga la le koe waku umala o kai au lai mention ai ia matula ia iloa ia le lo ia sili al malo ia tulanga le pe ona tuina tua ia le whamasinonga ia le tulanga le o ile official lo isi o lona winga la atu la ile lo ia sili o ai la le silsila iai foi le o no moli el tula fo no li le me eman tua o le afuini o tu whamasinonga ia o tangata na whaia tulanga le se lau afetala ia ai se ta whalongolongo tai au o te rota te whenua I whaila tai au whalongolongo ai po le ale tulanga iai ia le tulanga le ni molianga ia ai mese foi I don't think e finalize kai au ni molianga ai o le winganga o le mele wa mai el whamasinonga since o le wa whamau ni ale bribe na whaia le whainga whaala tua I le pāruta e la lau kang mai lo le whamasinonga a veloa ia le evidence
o le na o fia I le tūlanga foi lele o le maka upu ma ko la fatinu ai ko aku ko au mai I tua ai avela le si tu le tupe ina I mafai na toi au mai tua le mata Mali intervene lo ngale HRPP le langa ba kulo le court at merko ia le ai o le ia le mea ta ua le I o le fa ala tu sina wa fetala ta to fo I vai le case I o ina lo le case au tu la le o fa le au ngai le seat o le fionga ia te rupi ia ai fai mai lo mal famasinonga sinso le ia mea ia le titi le famasinonga o le upu ta ua o mai famasinonga o ila tau tausi e tausia tu la fono matilo ia I le onga o solinga tu la fono ia e te tawai ana avatu le tulanga le o I le official lawyer sini e ia mawhai o le tilo i mwha tulanga mai ni mōrianga o I fo asang tonu i tulanga le a fongo le link malo fa tang lo no winga la le wa pa u tu le mata u pio lo official lo I sili lo no winga a mention tai au e taulana ta u mai ia po a ko ngwa va enga yo le asilsila le fa wa wina le o le mata u pule ali do ia lo no winga mention tai au ai lunga final ia ia muliang ai pa no tu la ila tai au I lo ai ia le tula I tu famsinonga ia o ai foi le represent le AG ia o ai foi la representing ai tu ia le anga ia le tangi nei ia po finaunga nei e a foi ni e so tula pono e ala I mau ia na ba tu famsinonga ia lo no winga la o tai au la ta te mani noi a fai le finalizing mo ia o le so po tula ia le po a fe tu fa tulanga tu la wai se ia famautu mo lianga ale official lo ia sili ia ona fato a mafai e lona ia lea ona te bala au le matau ma no va taia lilo e ila to ia sili mai po le te mi de fa tau to ia sai ninga lima tangata ia sa mo li mau le mata upule ia ma u teilo ele ke ia amana ia le fa sidong e le ke mi sa ko fa ko I lu mo fa sidong ila to ia mo li mau ai me se le vai la to ia ne mo li mau tu si al mata upule lilo Mantua foi na abel tangi atu loma taimio le yai ma se maka upu o lo tea ia paulu lo tangi atu loma faulu lo tangi e avatu allegations avatu mau e lango ai au tu wa inga maulana o le famtalanga na tangata na tai le official leo fatauto ai ala tu famtalanga fatauto avatu ma famsunga o le mea fona na lai ona maua e le whaamasinonga, le whainga whaala tua te mai tua o le awhaini, o le mata upu, ma awe le tupe. Ona o le sātele na whaila uma atu mea umamatilo le whaamasinonga, I whaamatalanga ia wa more than 60 ia tangata. Ia, almost full malfa. Ia, o tūlanga tonu alna, o le whaina i le whina ngai whapea, those are statements. Those are statements da sailunga o whaamtalanga ia tangata, it's not ele o affidavits, ele o ngi whaamtalanga whaatauto, ia na whaamanino mai whaile le whaamasinonga, o le statement lava, o le whaamtalanga whaatauto, lava le nā tangata na whaia. Wai ke lako kusina o whaamakalanga e sau leo marikusipa ia ia, oe wha ku ielo li mai lunga o vai melna, tu ielo li mai lunga whaatauto, whaamtalanga la lena, ave lunga mar whaamasinonga. Le la na lai ona au mai le mantua na fina wa tu le tu to pele tulia e ta tau lava ona au mai tangata na faia whamatalanga la ina ia mawhai ona whesinia ia ai whai aku ia e te ua whai fua wa leo maia leo maia moli mau ele iai fo ini moli mau le tu to lupe na whaau watu pena to na avatu e te e nai moli mau ia tu sia whaatauto ia sai lunga whamasino e se moli mau tasi o atu whapea le e se sele mau le ringa e ama ia o le tūlanga lana na whai mai le whamasinonga e mawhai le nau e whamasinonga sa ili po o pele tūla kono le whai mai e mawhai o na whaau ngā whamatalanga whaatauto e whamasinonga i ana suenga mea tonu le na whai atu ai o le inquisitorial jurisdiction. Lana whamasinonga po ina le whaasuenga. E whaila lo lands and title sport. Wenga le ngofo mai le pēno ngā suele o tū whamasinonga. Nasa whaatino i lo ina e le whamasinonga lana suenga naman lan sa ili ngai i moli mau whaatautoia
wale watu tangata sa iai fo I mena toe watu whamatalanga. E whapea wale apia atu tangata a o isi o lau whapea mai ia o tā o fi lato na iai na matua mention nei lunga whamisnonga o tā o fia I lato whamatala mai ngō o tangata lana tā o fia lato o komiti a le tu te epo le tu a tō lupi. E sa anga e tu tā o fi lato o wane I o mai I whaia lato muna. Ia, o tu langa na Fofogamua le whamatalanga whatau le ave lunga whamisnonga I ele mena I lo kiso leo. E whailau whamatalanga tāna le leo mali. Ia polelo ia po I wha I ungalo ni marjus pa ia e whatau lau whamatalanga o mea umala e tā ua whamatalanga nei e moni whamaoni e moni ato malawa e tauto matauto. Malo whamtaia li lono wingana an tātou tala no whailele le ungal whamsidonga whai tu malo, whamsidonga o whainga pā lota, o le whaasalanga, e lua paia inga e le toe mwhai untoe tamo e melesu ia whai pule. Ai ese mai la le da, ia soli ngā tū la whono pe awa pe wha waule mata o pule te sauno i le aswa taia. E se la una whaasalanga, o le sao le alilu. Ia, sao le ia, e se fo le tu a inga wa avea nga I le mata upu I son ngā tu la fono le I le tu la fono son ngā tu la fono Wafis Futon Crimes Act 2013 ia o ina e au fia ai mo lianga ia a mo ole whamasinonga ai o whinga palota lea ua wha lea o ngā ina I le whiwhiringa o le whio ngā tau rupi pe ona au mai e whai unga I le so le link malo whamtai ia malo fo le tau longolongo a tonu I le taimi fo le ia e whaalongo ai le sia whaalongo ia ona e se fo le tūla hanga I le nau ta inga fo le ia au ngani mai ia le whai unga whaamsino ia e atonu ia e au lavona malama I le unga pe o na tuina mai o le funtatala le vano e avanto I fo inisi e counter ia le mori mau pe o na tanti e tono le whaamsino pita ia na e marino lau sa noanga lilo mai ava ele iai se toi whaulu inatu ia oni moli mau wha popo foi lele ina ia tau tete e antua ile moli mau le pe ona tau e se tasi leo tama le na o antu lava ia e totasi ia e wha mau nia ia lana moli mau foi e pe ona tau ia antonu ele na le pawai leo le tanto mataupu ia se I tati antu la le mataupu le le aswa antai au ia wale wavano nei la le no fo o fale alili tasi ia mau teilo o le a iei foi nisi o sui tamo mo o le a wha ilo mai se teimi o ilu maali ia e moni ele o le ua tata o mo idea tulanga wa I wha unga whamisnonga teimi nei ia o na tā pena e rona ia lea o le office of inga paluta wa te iloa o le tala muli lawa le saunoanga le fionga le whamisinsili le aso o le atu uina atu ia mea na maua mai ma le whaai unga le whamisinonga I le fionga I le fonga whitalai o le mauta o le fonga whitalai o le pānemene o Samoa lona winga o le la ave e le whaai unga ia ma findings ale court le electoral court ia e tusai o le tāupul nei o le tūlanga lai tāpenanga o le ia e tātu te whai me whaalongo lawa le ofisa o whainga pālota ia po la fo le taimi ia la fo ia se kai au fo pe a pule lo fo le atua e tala whianga I le taimi le whianga le lipana ia le afa menino mai e fo ia tūlanga o sa uning tāpena ele malo tūlanga le tāupul nei toi whai o le pālota mo le tūmalo wha pālota o whale alitas le lik malo fa tai ya lilo ya tanto ye pe unga fa sidonga ya ma tolo manga fo le fa sidong ya le mo tau tu pe ya le na ye malisi mta upu na tolo lo wina le la son na fio le so ali ya na ye le mta upu sa bala au nei le fa sidonga fa tu malo o le tangi le fionga I le min stawa o pasanga tu le fionga ta yo le tuanga ya ela o le ua I tola longa le so e fai fatu langa ia so ia matilo pe ua final pe ua fatu mawina ia molianga le tua leo wa lewa le tu la ile sui le lo ia mai le officer le lawyer si ia e nati tau aveina le tu ale sunga ia ai ia a o le Italia lana o Italia lana lo ia mai fafu pe o mea na lena na ma wale sole il famsinonga le a le sola o le ulua I mention o le ulua I vala awina o matau
ai abatu ai loa le tu sa sanga ale tu ai ono Ia. mo se lua va yaso lua va yaso e tu ina mai el famasinonga se ia fa tu mau ia molianga le leo ia ai e ole atu la i lava ia le lo ia ole official le lo i sili e per tu la ile so ia e fai mafofonga o le lo ia le o lo o fa penaona sa ini mai fafo po le a fio mai fafo le o le sungai ai ono le tang ele te ena le tua atu la epa wa le tu la epa lo tu la ia tu ai ia le to fa fai malo mo tu mo methi le musio ia na te la tu te le te ena le tar sanga tu po le mata upu na paule tar sanga tu ina tu fo yo le fa malu watu le fa msinonga ile le tu la ia yo le sunga tu la epa ile so ia ona o le wa mai fo se tu si mai na forma e tu ina tu fa msinonga le la volo na malosi ai e fa malu watu ai fa msinonga la tu te ena ia tar sanga ale tua ai ono ia ole tau fa ingala el famsino le umi benga se 5 minute tau fa ingala el famsino wa tau no ole application for tar sanga le al prosecution ia po le tule al chile e anga ia tuai sunga ai e to form ta mo mo pa yeso ia without plea ia no masitan ia ole la watu ina mai el famsino nga ia ina ia mafai ona fa mautu o tuai molianga a leo ia po le tule lea tu tang ia malipolo inga fa musinonga mo le sunga atu le epa final lo molianga pe fa mautu lo molianga leo what tang lo ona nga ia tu da e fa musino the next mention pe a final finalize ia molianga leo pe fa tu mau fo ia molianga leo ia what tang lo ona apia ia le sunga tila e pamosa na tali famasinonga i molianga. Ia pauna matau, lela utuina maila sufitu a perila. Ia so e wala awal nita apulea. Ai se yo ia prosecution. Fatu mau mai ala to molianga pe tape na mai ia abatu ngol famasinonga molianga i o le afianga i mali famasinonga ila na ilim ta upune. Leli, emvayona va matausi mai foi lele termine ia la ufionga lele mai ava po le ale vaenga lea ia pe fa karika ko se yo le basine fo to to la mai ila ile. Ole sulanga la vai le au teleng le au tele le mata pula ilo la vai ilo e no male au mai ngo molianga i statu titilo i se final mai molianga le polea. Ia. O mata foi le itala la fo bea ole en fa ia saunanga le sunga tida epa mata waile sunga ai o te lol ta optonwana lewa patulanga mai lan famsinonga bala wina le so ia I say finalize mai pa fatu mai molianga leo ia na mana ia lol ta so tilo le ipo molianga ale a foi tele o fasalanga ale a foi le tu ainga fasalanga pe sala tupe pe sala pe fasala ile patupui ia tulanga mana ta to tilo ia ile so fitu aperila te wala au ta pu le fo Malo va tai ja nei te we se si vainga ta we te fia sa no ye le vainga o tanto fa so ali lo maiava mo le tu fa malo mo fa te le tanto li poti mi se la va ta pu mo il fa si donga wo lo masina ja o fa belle o tanto tali en le tanto tru a tono lo lumna ja se ta si fo yo fa si donga ja o fai foi si o tanto tali e pe ono tol po me le dava yaso ya mi se ono tu antu o le afa pela ono to lo wina ile neiva yaso ya ai malo la vole sai malo le fa malos wala vole to ino pa ia malo le tanto tro wali ia fa te telefone mo te lo la fai what we wale ia ma se se tu na pa na me na ita o le so na o ta a famasinonga ia lava fo se si tulanga titi petele ia ta te piro ai lava ai ole tulanga na le wa ia Samoa pe ola mai mo fa mai le ni tula ole aso ai se pe ni po kalami mai nusira le ngata leo tu e fio na langelo mawai ia ole tulanga na ia ta to famasinonga manatu ole a ta to piro ia yes tenga ta mai fo ia wala Australia le to lo la wele sinta pe pe ta wa to fa mo mai te ne on mi tele la fia fo mo la tu te fa wa tai fo io to pe ma tu te Samoa me se fo io tu wa yo nga fa na ne ya
ia male whamai aina i o ngā ruenga o le so tātou whailoa i le stofi e lo whamaleanga leo le atua tau whasefo. So I fo mai ia maruia le fionga ia liru mai ava mai na vai le sui o le tātu wala leo e peona e whafunga ati ai i lana tautua mai tutonu o lo tātu uturu i Samoa. O leo fia toi se fulu mo leo no minuto na tale o le tu lai fa tale fa na u dan tu leo tātu tala mai le Pasifika ma le lano langi peona tāpe na mai il faltua ia Miriam ala to po Maria mai ale o le sui lo no fo fa tasi mele fionga yali a tau sa vema por kalami ole nga i fo faiva. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaru atu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo ai sau tapap a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Buzzards and bees are very different in their eating habits. Buzzards fly and circle above, looking for animals that are either hurt or dead. Then they swoop down to tear and feast on it till it's gone. But honeybees are the exact opposite. Honeybees only look for the good, sweet nectar as they fly from flower to flower. Buzzards produce fear, pain, and death in their feeding. But bees produce honeycombs full of sweet, nourishing honey that gives health and enjoyment to others. You know, buzzards and bees always find what they're looking for. Just like a wife can usually find what she's looking for in her husband. She'll see what she wants to see, the good or the bad. So if she'll focus on her husband's faults and mistakes, she'll find them. But when her husband feels that she doesn't respect him, maybe even sees him as a failure, guess who's the last person in the world he'll want to be with? His wife, since he feels he can never be good enough for her. But if she tries to look for the good qualities in her husband, she can grow to respect, even admire him. Then her husband will enjoy being with her and want to be a better man for her. A wise person said, "To your husband's good qualities be very kind, and to his faults and mistakes, a little blind." Remember, running down your husband is bad for your heart and his. The fact is, you can do more for him by correcting your own faults than by trying to correct his. Plus, if you spend most of your time improving yourself, you'll have little time left to criticize your husband. Don't forget, there's a big difference between us and buzzards and bees. Animals cannot choose their instincts and behavior, but we humans are able to choose what we think, say, and do. So if you've not been the encouraging, loving wife your husband needs, why not ask Jesus and your husband to forgive you? Then ask Jesus to take charge of your heart and attitudes so you can start changing. He'll help you start seeing the good in your husband, who will then really enjoy your company and want to come home to you every day. Just think a minute. If you'd like...
Oni ele mai le hallelujah worship team le vainga o le fiafi tu lo wa to ile por kala mena o le think a bit more. O ma o time to uma le vainga o le time to e valu minute on the time o le tula fa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai vatolu amo. Mbole tulanga fa taisa mo le tanto ba tanga ile di fo ya so lua le so lus fu mo fa o le di basi do mati lua fe lu se folo maleono a fe we se ngana mo le tuk mali ile tanto ba tanga e poto le tuk tai e le temi sa si e la ai te le tualo to so fu mo le ba to la ile fo an taia tanto to fe sila fa e fo ilu mo nu ai le to no ilona lofa malona le nei manu i tele la singa toi o le neia solua la tau, ia, e me se foi ngā ruenga tutu ma whaiva no whilima, o le anga i atu eilo tau pa ia ma lau tau manu leu te pena meile sa, o le whianga ia le a tau sa vea ma le polokalame le ngā ngai fo whaiva, ia pa mai a tātou tala mai le Pasifika ma antunu o le lolang, e pio na whungaina ma awirantu e le whalitua, ia Miriama la la toa po Murray. Ia, marungia le dei fiafi, ia e po whainteanga iai, tono Samoa po nei New Zealand ma le lolang i antoa. An mawele ka ko ana leo ki anu moe. Tasi ono tasi malatasi fa mo i Samoa. Tasi lima i watolu a mo i nei. Wa i lau tune in app. Fa ngā i lau telefoni. Fa au lau Bluetooth o lau ta avale. Po lau se pika i le fale. Male penisula mai molino. Le tai tu pito ia pia. Si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa bali bali le masina se i esu solo ia Samoa no uatunu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano ole na o masia ubele nofo imama pei lesi tau langa o sabonei ai mana tua pea o polu ole ingole osu o motu ele mafai hama ona ngalo le tafe mali o mai singano olo onofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se i esu solo ia Samoa no uatunu se i vai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese